Борха! Олеле, откъде да започна? Нека първо да ви покажа къде работи Борха. Когато той за първ път ми показа студиото и аз помислих, че акустичните панели били част от украсата. Оле, и си викам, не е възможно, но изглежда супер готино. Borja arrived at the club about 2 years ago. When you're playing for the Scottish teams, it's traditional that we all have a nickname. Now, Borja is called the Bull, as in Espanol El Toros. Ben Sibel. Ses kaydı mı? Ne alaka? Ama ben bu işi çok seviyorum. Sesimi kullanarak iş yapmak çok eğlenceli. Hele kendi dilimi kullanırsam. Oho dedim, süper bir fırsat. Привіт! Я Саша і моя батьківщина – Україна. У Глазго я навчаюсь. Взагалі-то ми познайомились з ним на вечірці, де він запросив мене до студії у нього дома. І я подумала, студія? Записи? Бла-бла-бла. Salut les amis, vous allez bien? Moi je viens du Congo, où il fait chaud et le soleil brille toute l'année. Pouvez-vous imaginer? Je disais à Bourjane qu'il doit déménager là-bas, mais toujours il me dit mon entreprise, il va arriver ce mec, je le sens. Désolé, j'ai oublié de me présenter, mon nom est Nick et je suis un acteur. 我的名字叫明泽 ，Wave Lab Studio 的正式中文配音员。我1年前在 Glasgow 艺术学院认识 Borja 的，我们念的是同一门的硕士課程。 3 месеца прави прослушвания за изграждане на библиотека от хора, говорещи чужди езици, базирани в Шотландия. Не му беше трудно да намери българка. Anyway, my girlfriend Shauna was intrigued about Borja because he'd asked me to do voiceovers with the potential of becoming the Glasgow gangster on the next Grand Theft Auto violent video game. So I went to his studio and I did it, and we were sitting having some drinks on a Friday, and just like the fake modelling agencies, Borja was making out that I'd given him £500 to get some work. This was to wind up Shauna, and I was saying, Borja, I gave you 500 quid and I have had no bookings yet. And he's like, you have to give me another 1,000, and then they're queuing up for you, Duncan, you've got the perfect voice. And for 10 minutes, we had Shauna totally worked up. She thought I'd given him £500 for non-existent work. Oh, we were rolling about, I tell you. Та ні, ми дуже добрі друзі. Борха – старанний хлопець, який обожнює свою роботу та дає справжню підтримку. А я обожнюю його студію і все, що з нею пов'язано. Ці всі мікрофони, провода, кнопочки, лампочки. І як тільки він з цим всім справляється. Він кльовий, я впевнена, що вам сподобається. 我蛮喜欢他的工作室的，这空间的隔音棒透了，超安静的，而且他有很好的麦克风跟录音器材，那也是为什么他可以提供高品质的声音跟影像给这些要求完美的客户。但有时候啊，他会抱怨这些器材跟录音设备不足以争取更大与更好的工作，但我仍然觉得这个工作室很棒。还有啊Mon Dieu, c'était un projet difficile. Si vous cherchez quelqu'un qui parle français avec un accent congolais, n'hésitez pas à me contacter. Oh, excusez-moi, on parle de Bourjane. Hey, Bourjane, man, you know what? I'm actually sweating here. Can I have a glass of water? Şu ana kadar birlikte pek çok şirket için harika işler yaptık. Bu arada Borja süper kahve yapar. Yaptığı kahvenin dünyanın en lezzetlisi olduğunu sanır ama iddia ederim Türk kahvesinin üstüne kahve olamaz. За него Шотландия е като втора родина. Аз давам 100% си подкрепа за Борja, защото ние го можем. Bueno, ¿qué os puedo contar sobre mí? Creo que ya os he hecho bastante, ¿no? Aquí es donde paso la mayor parte del tiempo últimamente, siempre enfrente de estas dos pantallas. Por cierto, este es mi perro y hermano, Bruno. Me gusta porque todos los proyectos son diferentes, desde libros de audio en inglés, chino y ruso, mensajes telefónicos en español, francés, portugués, búlgaro, italiano y coreano. ¿Qué más? Presentaciones y material educativo y legal para DVDs en congoleño, suajili, japonés, brasileño. Normalmente estos vídeos pueden ser encontrados en sitios como YouTube y Vimeo. Una de las partes que más me gusta de grabar lenguas extranjeras es conocer gente nueva y aprender nuevas cosas de culturas diferentes. De cualquier forma, espero que hayáis disfrutado viendo este vídeo y sobre todo, muchas gracias por vuestra atención. Cuando llego a sola, ahí en la negra Leonor, yo no sé lo que pasa en mi cuerpo.
y porque el negro Simón